Dann hätten wir als nächstes Lars Thomsen Miguelsen aus Dänemark. Ja, der er vel ingen danskere her. Jeg læser på dansk. East of in Danish. Ubetinget basisindkomst vil sikre alle et liv i frihed, tryghed og værdighed. Frihed til at gøre det, man har allermest lyst til i sit liv, hvor man vil og når man vil, tør vi give hinanden den frihed. Tryghed, fordi alle vil have noget at falde tilbage på, uanset hvad de vælger at bruge deres frihed til. Fattigdom bliver henvist i historiebøgerne, værdighed, fordi ingen længere ville være udstødte eller marginaliserede. De udsatte vil få deres selvrespekt tilbage, og de velbjergede vil kunne se sig selv i øjnene. Ubetinget basisindkomst er en menneskeret. Und nun in English. An unconditional basic income would provide everyone with basic freedom, security and dignity. Freedom for all to do whatever they want in their lives, where they want it and when they want it. Are we prepared to grant each that kind of freedom? Security, because everyone will have something to fall back on, no matter what they chose to use their freedom for. Dignity, because no one will any longer be excluded from society and marginalized. The marginalized will regain their self-respect, and the well-off will be able to look themselves in their eyes. Unconditional basic income is a human right. Thank you. Ich verlese den Text noch einmal in Deutsch. Ein bedingungsloses Grundeinkommen würde jeder und jedem grundlegende Freiheit, Sicherheit und ein Leben in Würde ermöglichen. Freiheit für alle, das zu tun, was sie in ihrem Leben wollen, wo und wann sie es wollen. Sind wir dazu bereit, jeder und jedem diese Freiheit zu gewähren? Sicherheit, egal wie sie ihre Freiheit nutzen? Würde damit niemand mehr aus der Gesellschaft ausgeschlossen oder marginalisiert werden? Damit die Marginalisierten wieder ihre Selbstachtung erlangen können und die Wohlbehaltenen in der Lage sein werden, sich selbst in die Augen zu schauen. Das bedingungslose Grundeinkommen ist ein Menschenrecht.